beda gwalona yo arete owo no wa bite sesena arete Jehovah nisi Jehovah Jireh arete Jehovah nisi Jehovah Jireh urebere yo maramwa koka re libara ogana ire jonero no wako no ebe defi usuaze morana ogana ifie yo like bobino melowe ogono wa beda gwalona yo arete ogono wa bite sesena arete Jehovah nisi Jehovah Jireh arete Jehovah nisi Jehovah Jireh urebere yo wa bigbe gbe wa gogo kemi je soro kuko wa ni emura arete ya rora orie tim wa koro tim atim tim atim tim atim yegbe owo fruta bo ara wole da bo Yesu are fa worana are fa istorana are fa workshop rana ngaro hoto now goriyo ino gane are ya bobi eme woje mi le no ma ere buke owo no wa beda gwalona yo arete owo no wa bite sesena arete Jehovah nisi Jehovah Jireh arete Jehovah nisi Jehovah Jireh na urebera wakwe kirimo some people are not at rest because of false prophecy they receive erwarwera abana wawo enogana se anogana osona abebo ariogo hana anogana no mefo weno irero no wa fafioto beheria no wa fi ujeji awo eh ja Jehovah saporo koboroko mamako ono ware bia ono wa be bia ho emi ogana no uye obeta keme arare heteko eroda bo ajo ogono wa beda gwalona yo arete ogono wa bide sesena arete Jehovah nisi Jehovah Jireh arete Jehovah nisi Jehovah Jireh urebere aberu lofa yo wa bigbo kirimo ayo kirimo hey kirimo oh etuka wa koro wa gogo wa pe kim elalewe it is well because we dwell in Christ eme wo je bibrenu ono ja karo man wo bibrenu ke wo bibrenu galovara di Jesu eme wo je bibrenu yavo olori aruzaso eme wa ja be biena olori aruzaso igo eroga no ba emo eroga no ba swazo oroga no ba oratere hakoba tie baraya kera baraya olori aruzaso tie baraya o kera baraya olori aruzaso arwaro jabetano earthquake betezia eva utro bugalena awo asebiro no oto muresuye akinye network eme network ati fiago soso galusovi very sorry something must happen for something to happen oye tuto aluwewo oye eme wanja baby anyo olori aruzasa eme woje bi brenu olori aruzasa igo iraga no ba emo iraga no ba uswanza iraga no ba oratere akoba hey file baraya wo fiara waraya olori aruzasa wo fie baraya wo fiara waraya olori aruzasa
Is the government of the people, by the people, and for the people. The meaning has changed. It is now the government against the people. What a shame. Eba, 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 eba. Yebaraya, Ofiarawaraya, Gloria Rusasa. Ofiarawaraya, Yarawaraya, Gloria Rusasa. Representing the people, let them continue to win and win as from today in Jesus' name. Amen. Re emora asien bebu. Oloria Ruzaza Juni. Oloria Ruzaza. Oloria Ruzaza. Oloria Ruzaza na. Oloria Ruzaza yo. Oloria Ruzaza yo.